Odofo on ye de me da Nyankopon ase me ma kwaba e de ba Adom TV Nkuranhyensem dwumadi a wo hwe yi me am ti dwom a me de ho chia me edi am je so ani ta kotego na wodi na me rafika ka bot ma mentie wo se fra sai enye hira ma ho Onyankopon ema ni hira nsuo ntongo so na me kan kire se ni apesa be ye bia na obetimi ayo. You can be whatever you desire to be. You can be whatever you desire to be. The kind of marriage you want to have, you can have it. The kind of person you want to become, you can become. It's never too late to become that person. Never too late. You can be that exceptional, great, and successful person that you dreamt of some years back. Your marriage can be that great and rewarding marriage. Your work can become that beneficial and rewarding work. You can make it happen. Don't live to impress others. Memu brasa umobi ani ajo. Bu brasa wankasa nia ebema wani agye na matwe di amponso ni agye ho. When you want to impress others, you look out for them. And if they don't praise you, you feel sad. Live to impress yourself and to impress your God. Yana, a man said, don't have to look back to yesterday with regret. Don't look back to yesteryears with regret. If you want to look back to yesterday, look back with joy. You can only look back to your past with joy when you live your present well. If you want to look back to your past with joy, it means you have to live your present very well. And that day in a crowd, so now no be ya, the Nina so ye ne. And no chance be ya, the Nina so ye ne. And na bra bo abebuo and a bechere and ra, and ochina. Nti na na say do ho de nyina hyemu. Eye nyoma esafata a edimu. You see, ebi wo ho a won anya 40, 50, 60 wenu wo ho. It says, no, maybe I say, one and yet. No, I need second way, and what you're. And that day, when you're said, no, maybe I was the same one. And then there's some time. Na Emre ni hold the mount. Emre etia. Ochina ni wo. Next year, any wo. Ni awoye nebiane ye. Ade bi a pesa wo kan, ade empon sakra bebre wo no kan. Ade bi a be fro bi aka che na day, etu no fo. Ene edin kita ho a wo hunu se wo yonkopa no frɛ no eya na wagya wudini ene osuban wo nipa adwen so kakra. Let your life add value to others. Ya na wabisa ho say then ideas na betime create na brabo esombo ma obi. Ye say da bi asori a na mebre na marababo dabi ma obi ho asɛm ho hia o. Ma obi anegye so ho hia o. Mo bi nkoso so ho hia o. Mo bi ahotɔ ho hia o. Na de safata ebe ma obi so ho atɔ no. Ya ma wo nko a mewi ase. O mu se ma me wo nko. Be nipa bi kan ho. Bro no a wote so. Adwuma wo ye. O ma a wo mu no. E de na abetimi ayo na obi akase akwa we suban ne ye ama me so ho atɔ me. Se obi a mobile phone use. Obi adwene no. Wa ye ma ho atɔ. Wo so de na abetimi ayo. Ebia na wo de wontimi nya mobile phone na ebia abetimi akakase bi akire obi manipa no ato no. Ebia na wo de wontimi nya car na betimi ada suban bi adia ebe sombo asakra obi adwene. Wo de ye suban. Wo de ne ye ne kasa bi. Wo so betimi ma obi ho ato no. Nya ne se da bia wo de ma dress kama amanfo se me ho ayefe ne ho ayefe. Awon fe na wo de ye de. Awon fe na ekura wo de da suban bi adi. Awon fe subane enye honam ene ntarepa ya na obi wa no akopo no ho o se ma kokoko ma na ha yo efe nanso enso ani ne made eso ani subane se dia besere na obi ani agye kasa abeka na adimu ama obi ene ma be ya ede mfaso bebre wo na obi ene kasa akwa wo de ne ho ofe me obi ho ofa enye na nimdua nye na honam na tade ni subane oda na die ene ya oda na die ene kasa waka
ne ehwam de ma nkranhye de etuma obi tumpon na kyerem se onipa no ho ofe. Beauty is in character and not outward looks. Beauty is in character and not outward looks. E kase obi ho ofa enye na atade o hye kunkwan waye nye ne kaa ekura sebe enye school wakọ enye title ekura Dr. Archbishop Pastor Dabi nemum suban pa oda dadie nioma waya ma abusua ne wo man a ede mfaso abre ankrankre enioma waka na hye nkrofo nkran na mpo ama nkrofo asua de afiti bi a wo mu akoti be foforo ene ya kire se we oyo mama enye abodina ahodo Dr. Professor Archbishop one Dabi ene de abodini sabi ukwa asa krata na akoje wo school no ye fa nka ho nko eye suban wo ja na die na do beko. No matter how bad it feels today, it can feel better tomorrow. No matter how bad. No matter how bad your life feels today. No matter how bad your marriage is. No matter how bad your work is. You can make it better tomorrow. You can make it work if you put your mind and effort and time to make a change in the things you do. And fan baby odo abraba beduro. And if you mama yahunu say, ya na enkoyi a na wate nka nyina atoba ha. Ena Dabi. Ade bi abasua. Nti obi bo ani so, ye mesu Dabi. Enya abri bia na abraba bo ani so ese usu. Sa abraba bo ani so tell bia say o sire say, anya me ye me come anim. Enya abri bia na ese wo jam. Say shiw say dey asomu an wo ba a wo tro ade ofi agya so. Esan say onim say enoma na wo chance mu hia nti no. Se ejane hye nsem po na okura mu no da kosuo mraba bo nso bo ma osa brabo hye wo nsem akura brabo kosi mra abasue na ho adwo obi nkura brabo ma o mesi oba wo mu ka ase ya otu ade a ehye esan se enkwan na wo chance mu esombo ma no nti no ofa na ehye nsem a onya abotre de si oboko na nkwan na nhwe anwu wabrabo so ye nkwan egu chance mu asija so ehye wo nsem a manya mu somu boko na fasio na pensempa e ka kire ho. It is not the things that you go through that hurt you. Anya ni ayeye wo na eya nya ne ka kire wo na eya ne mo ye ka kire wo no ne ma wo bobo ho adwene poso no nya de eye kire wo na eya ne mo ebobo a wo bobo ho adwene poso no ene wo ne. Life happens to you, but the interpretations you give to the happenings of life will create your emotions that may stop you from going forward or that will motivate you to go on. Se abrabo eto akwantimfia na eya se den a enye ya o edi arbeto de eto wo no edi arbeto no no ene be kenya wo ana be gu abam enti de beto wo no mentu ne din bi akeke bisa won se edin be na meto no a enda so din gidie din ene emponkwanhye din ana metu na bufuo metu na werehwo na abomfiayo. The labels you give to the happenings of life will create the outcomes of life. Edin said den ya ka chon se be yi achia said den ya betimi ate no empo ebu said den ya betimi asoso aso ani enkoye said den ya betimi amana koye bibi wa betimi ayo na yi empaba enyamu na said ete bia no enchenche wo na afe wo soso betimi aye bibi aka bibi afesu bambi na wabrabo mu aye krabehwe me mpa bo no said dia wo ye bia onyankopon no abema onyansa na wama nkranhye na wo sa abrabo no enyemre na mo behia nyansa subampa ni nkranhye na wo so enchenche be wo na afe onyame enka ho edin yam je so anita kotego na woni abu ame amede dwumade ba o Adom TV eye Francis Camera Osmosis Sound empo Priscilla ena Ejawabek ampedu won ena woye the producers onyame nhira mu nyina wa wo hwe ame nsusu enya nhira ma wo no nyame entina